Prosper Twisekuru Ragire uri chairman wa NRM wa district ya Mbarara ahiriye kushabo ko bwabire nabugana habakwatire kibine cha NRM bendera umukaro ka RC1 umagombora gataragamwe nagamu mu district eji turiyo turabomba bitu abesimbire RC1 flag bearers bitu tubagambira n'ubakwasira bendera yitu n'ubakwasira katikitu barebe ngo bakirukanziya bakashya businguzi ngo abantu bono kutubashizeho muri Mbarara nkaba MPs twa flag bearers bito ko arabiramo nka president witu twamurabizomo na percent ya higuru munonge yabetakazaga muri Mbarara so to expecting ana n'abantu bitu bahansi baba one kugira man bakaronda karuru tukabaze nyuma twarango twagira ubusimuzi bw'amani ba chairman bagambira uzubo bashangira mu kuronda karuru na munonge nshonga ya ba chairman ba NRM habyaro abaruko hagira babesimbireho nabanda besimbire nkabatine kibina isi yinyine ni ya register nubachukura register bakachukura yo kubanza bayija barete ya kabiri ya biri muzasta nayo bachukura barete ndijo koherize kugireta hati bariyo bantu bona basangwira mu register mbwenu ninyenda abanyamba abantu bona bije bakoreje bateze je karuru kitu ko businge na chairman wanje wa pate wakubyariye nyuma ya karuru kanje nakakora kandi kideganise munonga nareba nagaruka nka chairperson wa RC1 nka independent eto anturabahona shanga ba chairman ba 1 batakuhagira flag bearers Murundi minjo shanga nabamwe babesimbireho shanga nabamwe bari abanyabuzara bakazi babo bibabo so batakuhagira flag bearers konka nyina kubagambira ngo kibina kirabyona nkiro ubuzare kirana na relationship twatwini wagira ngo chairman wa NRM please koranka chairman wa NRM cyashimire gukora ibyo buzare banze biteka hansi bahagire flaga hagire bendera tisarabwire ba chairman wa NRM bamagombora abahirwe sente ezo korenki ikozo kurondera bakwasire bendera karuru bakazubuzaho okuzigaruza bakazukoresha umurumo gwazo bucerakare then aba mtwari 10 okay mtwari 10 ya baraza konkai nasa iningire mukaga okay kuti baretera okay Machenga ejo ndako mugambira dirata ajireta gobe yazi na vero so mukaga yari ya direta then enana za kutiba diari majenda nayo ati Machenga bakaruru kidamani abo kuba twina batwesimbiro karunka sinje ni terro muranga abantu batoma modani munze nyuma mumpagere nko kumambire bendera yanyu ba chairman hona bakwasubwe mitware 5 ezubahibwe mukuru wihanga nabo kushera karuru akarukuza kuterwe biro 28 byo kwezoku umugandi umnyishengero warwe miyaga Lieutenant General Emmanuel Rwashande abugino habarukwende ntebe ya chairman RC1 umurwe miyaga kando gwarawira barukuteka kwija kore mevuyo no kuhindura stampe cyo kutunga ngo bateteganisa kwesimba ito kuno ya Romiyaga tumaze ibiro bingi Romiyaga zimaziremo ibiro bingi etene service delivery ahista hazona contributing to human security abantu ko baramarwaro bababini insecurity magaragabo mena bakama baha bataha basecyuko bashi tuwe cyangwa kibakorera abantu babategereza hakufa babano batwara kamuringo babasasara batwara kamuri bakatashanduke ngamurabye tuze kubasasara ubo basasara nusoto muri mugwa hatubahindura muri mugwa memba parliament ko kuzika cyoka Rwashandabire nabugana bine bendera ya NRM nabesimbire batine kibina okureba kubasa kwitegurira karuraka wansebyo no kurwara sempere Zambia abantu PDM ko kuza kujetegereza abantu batungire sente za PDM kuko twazitungire zone abo tungire twara makumyana abandi nkanga abandi bashi nabo icyo RC ko rutakwasa kureba icyo kwakishizuma ukamanya abantu bangu batunga sente zenyine government zetsindikire as President Museveni yatsinze kuzumbantu ukarwasa corruption then ubutene cyo kozereka RC
rwashanda birasenekereziwe chairman wa Sembabure Major General Felix Katerma utugambiro ko karura kabakazo kukagenzere mwe numbururwa RC1 no kuyiturukuza nabone ubuza kugenda jejeje muno kandi ubwo bacara bayire buri wihorere ubwo businge atari mu kunyorana abantu bona barije nibatera karuka bo bashemereye Ndaiden Bataringa yana aliwaswa